te tu mai pea atau mamao e mano lia ana lese noa oe o te le railoa oe lo umalosi lo umalua papa le fetuta I alla I lo uolanga lo ufatu enuti pe atate te a ana lese noa oe usele lailoa usele loa ina le matui tui tinga tinga le lofa na te sai lua ina usele loa ina le lofa e anangata ana lese noa oe usele lailoa Afa be fea ona toe fa mai le rai Wana o a upu o te to manga ia a o pai mai a sei maluai a tate te a ua o lailoa ali ia ve se ni te leiloa ina le matui tui tinga tinga ole alofa na te sai lua ina o te leiloa ina le alofa e anangata ana lese anoa oe o te le lailoa tulo loto au long fina ngana o te leiloa ina le matui tui tinga tinga ole alofa na te sai lua ina o te leiloa ina le alofa e anangata ana lese anoa oe o te le lailoa tulo loto au long fina ngana o te leiloa ina le alofa e anangata Yeah, good evening and welcome to Keep Knocking to Tuia Tupea. O le nei tūla ia o leo wa avea o mawhai masui mo le whaifi au ia Pastor D. Ia o le awai maisi whaifi au le nei tūla fiafi. Ia o le ana leo tō tangtanga I mai. Ia wa o nofa tuai tu sai ila naso ato marana por kalame. As for this time, yeah, well, I'd like to welcome all of you that are watching tonight from all around the world and United States. I'm here, because Pastor D won't make it tonight. So I'm here to be with you tonight and to let you know we're going to keep on knocking to Tuia Tupea. Ia o se mai ala tō whaafonga I le peso la tatale nai o le tātou mawhitanga le nei tūna fiafi. Au le nei o Pastor Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo. Director, whawhitai tūle epasu au se mai ala whaafonga. Oe lo matai, I lau nei fo launga
tātou amate le talo. Le tua mamanai lo mātou tamā. Mātou te tuitu ia te pēle whai te toa o lo maru maru. E si ti atu i la ua fio le tupulanga tāla vau lo mātou matai e. E le na o Samoa au mo le lalolangi atoa ia ve iai o se ai whaitawina mo i la tau le nei tūla fiaf. Po le awauli, po le tai ao mo se aso lo o mua mua. Le tua lo mātou tamā wha manuia mai le nei mafutanga. Tai ia la ua fio nganga pa iai. Wha uru fale la ua fio le upu ma le mana. Wha manuia talingo le a whalongo le li ia le nei aso. Ia o ngā lea le li ia tu saimalo fina ngalo. E le suafo Yesu ke biso. Amene. Ia whaftai lava, ia o le taimile nei, ia whamalo lava le mafuta mai, le tato au mafuta le nei tula, ia le ngata i lea, ia o le au mafuta lo muli mori o na mafuta mai, ia o whawawina le tato por kalame o le tui pēa. O le nei lai tula fiafi, ia e whatalofa toi la utopa ia mala o utoma manu. Se tasi lava pito matua se i o atu i se tama mea o le nei tuaso. Le ia le lofa mareanga le leo le tua uma whai o na tato o wheroa i lunga le ea, ia sa tofi pei ona masani ai. Ia le nei taimi, ia talusia o a mai o i le nai tu i lau whasausaunga, ia o lo manuia fo i mātou le nei tu o kelope, ia pau o le nei, ia wha manuia pea le tua ia te o tau i whaenga umalava, o lo o iai o tau i fuafuanga mwhapurukalamin o lau tau waso, ia atuai fo i le afi mātai au. Ia o le tātou prokalame masani lava, ia o le au talavou, ia ele whapea fo i nao i lātou,
a e fia whaafonga mai fia whaanongolongo mai o le a fo i se taumu whainga. A mauai o se utu e avele tatou ai ngā vi ia le alofa maleanga le leo le tua. Ia o le nei taimi whaatalofa tua i tupu mai o le atanu ma whai o le mafuta mai e se sunga ia o whaalupenga o whare tua wasenga fo ia o au. Ia mare to o tele fo i ma whai o le whaatasi mai le nei tula. Ia whaafutai whaamalo le whaavano ino lo taimi. Ia wā fo le sapaia o le tupulanga Samoa o la whaalongo mai i le tatou nei mafutanga whaafiafi. O ne eile o le manatu whaapea ia e le mawhai o na solo le mato waa. Ia e au noa fo i masa mato whaapai whaamalo atu. Ia a wā fo le tatou wasa o mafuta. O nei lo le manatu male langona whapea. Ia wai nā manu o le atua. Ia wai nā nei fo le nei alofa maleanga le lei. O le taimi nei. Ia usi mai alau tō whaafonga. Audience. Ia o le pesere nei wa saunia ma utou. Ia whaamalu le tatou afiafi mai le awhai pesere tupulanga. Usi mai alau whaafonga. O le tasi le nei o vaenga tā ua lava i te tonu o le nei o langa. Mana tua foi le tala i a tā vete e le taimina wha malolo i nai e le tua mai o na mai ma puapuanga. Vi vi i ro tā vita i le tua le salamo tauls folo fai uperua fai mai lea li i e lea tuai. Na o alanga atu i a te oe o na e wha malolo i nai lea o au. Whamaifeta wina whaperitania, Lord my God, I called to you for help, and you healed me.
E whape nāre taimire nei. O ro iai o tātou mātua, o tua a, o whānau a inga, o re tupulanga fo i o ro mawai mai maftianga. It's time for us youth to remember our elders. Remember everyone that is in this world in our prayers. Come together, we pray. We don't have to go pray at the chapel. We don't have to go wherever you at now. You can share that time with the Lord by lifting up their names, even though you don't know their names, but God does. Lift them up in your prayers. Yes, I have family members that need prayers, and I constantly pray for them. And even all of us around here, pray, pray, pray. O le pese nei whapitoa lava, mo i la tau o lo maua i ngase, i avira nei pese, e whai fo i mawai la au o le nganga e ma whana, ma wha ma lo iai le taimi o popo ngā mwhaingta. O tau o le pese e la unga matatalo mo oe i le nei taimi. O si maia o lau whaafonga. Matafeo, e alalanga
haftai vi ia le tua ma nei o le vi ingo le nei tula fiafi. Ia o le taimi le ne so wai o le whaamana tuina o aso whanau. O tamaiti laiti umalava matanga tamatua e whaitawina whatasi umalava. Ia oe o le a whalolo vai moa. Ia foi oe o la e lua fusu ma le siu pipi. Ia la lo whetawi foi marita o pipi. Ia o le pulingi foi. O le mānei foi. Ia o le keke foi leo le ia le whai numero tas. Ai tu salawa po a fit se fulo tausanga. Ai se whiula. Ia mai ele marita talo o whiwhi awe māneia. Ia o le māneia o le talo ma le umparu sami. Mea umalava nei, e māneia. Ia ma le whanau, ma le tualua. Ia ma le ainga o lo whaamanatuina le aso whanau. Pe tasi le se kone. Pe vanu wafe tau se lau se kone o leulanga. Vi ia pe lava le li. Ona e whaitawina mea umalava. E au ngai to tonu lo tātou nei ola. Ona ohe o lo waso whapitole nei, i lo waso whanau. E mamoli atuai o momo o ngā alofa whaamanianga mai le si whafonga o le tai a 4 Radio Samoa. Whaamanuia atu le tua i le aso whanau. Whahoia mai le tua ni aso e tele, ia a wafo i lau soifua malawala, i lunga o le lau ele wafo ina mai e le tua lo tātou tamā, i a te i tātou. I o le taimire nei, o se mai alau tō whafonga, happy birthday to all of you, happy celebration. May God bless you all.
Yeah, happy birthday to you, whawhitai, manuia lava lea so whanau. Ia, o whamanatuina o ile atua lava le viinga. Ia, e mara whamanau, mara whanene tanga i tānu sanga. Ia, e vivi ai le lofa malonanga le lei. Ia, o le nei tū la, ia wo mai o le tātou porkalame i le tūpā o whaiwhi au. Ia lo whawhiangai mari ngā ruenga whita i le tau asuina o le puwai le ola i so se whata whai taulanga. E mamoli e tuaile ngā ngā whawhitai te le lava i lau tau ngā ruenga. Ma lo lava le tau sinio. Whawhitai lava le maur whatua tua, whawhitai fo i le alo lofa mai a te mātou. Whawhitai fo i tāru sanga. Ia o laula wino o whena ngalo le tua mo i mātou ia vi ia le lofa maleanga le lei. Ia o le netu la o le pese le nei ua sau nia mo o tau. Tare tonu fo i o ese tau o tātou watanu o le nei vai tau, ia vevela fo i o Amerika, ia mai le tasi tua le lalo langi. I le tau ia e o ngā fo i na whaisi na malolonga. Ia o la lau tang penanga mo le aso sa o lo mua. Ia a via le netu la e se i whaiasi na o malolonga le titi le pese o sau nia mo o tau. Ia o le ala lea, e le ma whai na whaangaluina na e, o la o tau ngā ruanga. Ia, a o whaarupenga, wharetua, wasenga ia o au wharetua, ma maru e kālisia, osu mai ala o tau whawhong.
Ia talofa lava o le taimine nei ia o taliu mai e nei le tula e valu I le afiafi o le pola stofi. Ia o se tala pupu lava le nei tula wha manatu atuai le tātou porkalame I le tula e se fulu. Tula wha pitoa le martamaita I pese la wiloa Samoa o Marina Davis. O le awhatasi me o ia le tātou porkalame e tu sai ma le aso tofi I le aso whareile foi I au se talia. Le porkalame I le tula e se fulu I le tula o le afiafi nei. O le a mawhatalatala noa I ia ma le tamaita I pese la wiloa e suafa I a Marina Davis. O le a whatasi me o ia mai au se talia. Marina Davis is a very, very well Samoan singer, very, very popular. She will join us tonight on our live. Do not miss it. You don't want to miss this. At 10 o'clock United States time. She'll join us back right after this program, and then the next one will be the hour with Marina Davis. So I encourage you to bring a friend, to invite a friend, to share the program to your friends, so that way you guys will learn something from her. She can teach your voice. She can teach your talents. She can show you how to crack your talents. She can show you all the things that she went through about her career as a singer. Yeah, for this time, faso solo pere tato proclame pe ona masania I pespesenga. Yeah, I lema fai ona ngalo joy the youth, young people today. It is hard to try to do things in our lives by our own strength. We need our parents. We need our family. That's the greatest support system that we have. We must include them in our plans and share with them what you're thinking or what you're going through. Let's try not to neglect our parents and our uncles and aunties, because I'll tell you what, it's good to have friends. But friends, it's only for the moment. But lifetime is your family. So we need our family to help us, to give us another boost, another energy to go through in life. But tonight, continue to watch us tonight. Make sure you do your homework. And if you have later time, join back in. But I want to bless you tonight with the word. Don't miss it. But for this time, ia o le atai natural pese lea wa saunia. Ia moli atoi moli mana o le nei la leo o le siufafonga o le tai au fo mo to umalava wa mafuta mai le nei tula. Ia usimai ala uto fafonga. I say, oh, pese, pese,
Ia o ai a ngalo Samoa, le atu nuu, lanu lau ava, le atu nuu whaavai i le atua, le atu nuu o le alofa, le mata ngō fia, lau fafonga fia. Ia o ai le a whaangalo ina Samoa, ia ma lo lava. Samoa o lo whaamuri mai i Samoa, ma Samoa o lo i fafo, o lo tau ave pele lau fafonga fia o Samoa. Tau mawhai pea, o le o langa lava ia, lo ngala lo, vai ma malosi. Ia tātou manatua pe lava, o le Samoa le vala wino i tātou e le tua. Ina ia tau sia, le o ngala ele o tātou o no lai. Ai vi ia pelo na alofa ma le anga le lei. E peila o le potakalami la so ai nere nei taimi le pese. Ia ona i alo ma whanau o le atunu o lo o whaatasi atu i la tau te tonu o le military. Ia o lo iai le Army, o le Air Force, o le Navy. Ia o so se vaenga lava o i la tau fo i le reserves. Ia o veterans. Ia o nā tau uma fo i lava o le ma o mātua. O lo whaatasi te tonu o le nei vaenga, le pui ina o lo tātou saunga le mu, ma lo tātou sao le tonga. Manatua i la tau ia tātou tālo sanga. Whawhitai i le tua i lo la tau loto te tele. I lo la tau te lio le vala awina. Ina ia tautua ina le file mu ma le lango ina. Ia le ngata i lea. Ia o le taimi fo i le tātou te mamoia i a o whiala i la tau. Peso e tasi nao se va ai ngai whainga tā ai. O lo tātou mamoia i le pōto i ala mai i le taiao. Po le moe fo le taiao ai ala mai le pō. Ia alo o ngaru lue pe lava i la tau. Aile na o Samoa fo i lava. E iei fo i le toa tele. Ia o tangata suesa tangata lava o le lalo langi. Ia fai fo i lava o whanango logo mai le toa tele o le mamalu o i la tau uma lava. Sa tautua ina le malo, malo o ngaru lue o tautua ina pe le malo o le whaalo. Salute to you all. Whawhitai tele lava. I la o tau ngaruenga. Ia lo whangia i le atua pui mamaru tia o tau. Mai whara vilawe, ia mai se fo i ore nei teimi o tau nuu mai whale, ia o whale a tō male so le tino ma le mawhau whau. Ia ono o le tele fo i o mea o tō wha ai, ia ma le oso wha ia mai o tō, ma le wha teite i moa, ia whale tonu ai o le whatu, ia ma le pala i le maa nawa i le pefu, ia whale tonu e whalo tō maa, ia ma le mau o se fisota inga ma a inga, i le wha ma le lima po le ono o aso, ia o tō iei pe le tō awha. Ia o le taimirane nei, ia o le pesele nei o sao nia ma utou. Ta liu mare tato whasara launga. Wharango longu lale maa nai o le talanoa ina o le mataha upure nei, mo oere tupulanga. Usi mai alau whawhonga. Ina poisa la whaino motu, te parila tu asibio polu peo te ino atu, e la o na au ne au le dono, e o le la au e sua mari,
Ia whaafitai le mafuta mai le tātou Paul Kalame le nei te o la fiafi. Vi i le lofa mareanga le leo le tua wa mau mai o so a wanoa tātou te whelo a ia I lunga o le penga te whailangi o le sifa whonga o le tai au fau. O le matango o fia ma le mānei o le nei Paul Kalame. Ia o le a tātou taratara nom whanongo longo ai. Ia la fo se fautuanga mai I le whaatonu o le sifa whonga o le tai au fau. Ia ma le nei tua le laulau ma oi fo. A wale tupulanga Samoa. E au ngalo tātou ngalo lue whaatasi wha manatu. Ia, e le matoe tu I tu I atu o le whaititoa. Ia e le tamaititi, te tala ina mai o le whaititoa, wai mai o talinga le whaalongo, to e ai o mata, I loa sa vali, tu matautala. O meni umalava, ia sa o tātou o na onga umamai te tono whaleo o I Samoa. Le wo o mai fafo. Ia o lesi taimi ua ngalo. Ia o le tele o taimi e ta taupe lava o na wha manatu. Ta taupe lava o na wha manatu. O la tātou tala noa I le ulu tala I wha pēa. Whaalongo I e mātatua. Whaalongo I e mātatua. O le ulu tala lea, e maua mai ta tonu o le tusia Solomona o ta ua whata oto. I le mata upu e mua mua. Alono whai upu e valus fumaleiva, a mawasau taimi whai tau iai. A se tatu tala no ia I le loloto ma le au ngālo toi wha manatu mai. O le e whakasa I le tupulanga Samoa I le aso lava nei. Ia whe mai whaalongo I e matatua. O le toa telo tamaiti. Ua ngalo I ate I lato. E iei o le tangata I matu atu I ate ia. E iei fo I lau fesili ai o le tamaititi po le matua. Pe ai se awa le whaalongo ma le ilo mai ia o e lau tama. Pe lau fesili la nei, I matelo isi fesili muri mai, ia tātou fatu mafo iai, ma tātou vava ai ai le loloto malo nao ngā, o le fesili mua whapea. Ai se a, ua ngalo I le tamaititi, e iai o le tangata matu atu I ate ia. Why do young people today forget there is an elder or there's an older person above him or her, this is one of the big problems that all the generation are going through. But Siva Fongo Chayafo was only reminding you, just reminding you. We're not trying to tell you what to do, but we're trying to remind you. It's worth it to discuss this matter. So join us right now, and this is the question for us. Pe aisia wangalo ele tamaititi e ia o tangata matua. Ia a fionga fatonu. Ia o le aso taofi, la foi so manatu, I lau oi foi so I fua mai I Samoa. Le waho o mai lava te tonu I Amerika. Olo e tausi foi lava ina le whengainga. E au ngā foi lea mo le whaalongolongo mai o le tupulanga Samoa. I so manatu. Ia, whaftai lau sunga le whengainga, sau sitemi na e tala noa le tuspa ia. Mo le whaalau te lenga o le mena au mai a le tati tala noa ta ua channel. Le tala noa I e afua I le soifua mai ma le ona. Moni lava. Moa ua ai e mta upu leo le iloa tangata matua. E le tulia na o tamaiti. Na. E a afia mai a tangata matua. Eyo e. Moni. E mwhaifu no ule iloa e ule vā ma le tangata matua atu I atea. Eyo e. So. E le se mela e whaasino na o tamaiti. Le ata whaitaua I le vāinga. O le vā whialoa I tangata. O le vā whialoa I tamaiti. A o le mea maniela. E a mata mai I tamaiti o la haiti. Pe a me fule le a mata mai le fale. A mata mai le a inga. Na o uina le tangata whiangai ma vā whialoa I meisi tangata. So. Mo le mta upuna wala I e lau tau whaanongo atu. E le fua ina na o tamaiti. Pe a tala noa I le meo o le iloa tata matua. Ai mana ia. E tā ua le whaamanatu I tamaiti la haiti. Ia I loa le tamaititi 5 tausanga. O nei loa le vā ma lona uso pono to filma fitu valu 10 tausanga. Pe a mata mai na le pe a scale mai a penale. E o mai fora ia tā ua. Ia oe. Mau. E tauna uloa lela a fia. Lela ono subu tausanga. E tauna uloa le maa vā ma tangata e ono su 5 tausanga. Ma nei ai. And fa fera na
tau ave mani mele. Ia I loa mai a ola I titi. Saole. Ia I loa mai a ola I titi. Awa afa pea na fia malosi mai a leo langa ola I titi. Na fia tau mwhai e ola wha mawalunga mai ola I titi. E o oa ina matua. E le mwhai au na vese ai. Mo le ola wha tau te I tangata matua. Pe o le mena au te avatua ia o le mele. E le na o ta maiti la. Pe a ta o I le upule o le iloa tangata matua. Manuia. Sele manuia o le whasoa. Ia o te awai le manatu. E ta ua tele le vaai o le tasi tangata I le tasi tangata I le tasi tangata. Wai moni lau saunoanga I e fo I tātou lo iai pe la o ia tua ao tātou mātua lo soifua mai pea. O lo soifua mai nei o langa. E vaai fo le iai tātou I mane whaaloalo I le tausia ino le vāwhea lo ai. Mai la tau. Ai pe o le māneia la lau o mai o le mata opula. E le na o tamaiti. Ai whala wa I tele tangata uma lava. Tangata uma lava. Wa le tusi ai o lai whaasau lava ia. Le whapena o tamaiti. Wa e whana nau mea tamaiti. Ia o lai fo ia I fu tangata matua. La seu tanga ia I le tu le fo leo wa whemari tangata matua a sasa tamaititi ia. Mai wa e so sopo I lo tāwā. E se le mānei o le upu. Mai wa e soli lo tāwā. Wa e so sopo I lo tāwā. I lana mea. Pe a sasa le tangata matua le tamaititi. Pe a leo si tae tamaititi le tangata matua. Ia, e se umata. E se uma fo ia matua ma le whainga o la tu whanau. Sao lei. E se uma lava o isi mana tua foi. E lei whapea tō whia tātou e a oni a tātou sasa e a tātou whanau. E a oni a tātou fua e tātou whanau. O le mea mauti no fo I lau sunga rewhi au. E se uma wha tamaiti. E le whapea o le tamaiti tiusi tai. Maami o le lei. Ai sasa. E le ai, e iai ar tamaiti e tala whea ngai iai le sasa. E iai fo le tamaiti e le whapea la se matua valea. E le lei mausita le tamaiti. Ai no fo ma oilan sasa. O ina lai te le wha le tonu. Ai pe no fa ia tua uia e se uma fa na e se uma fo I matua male fainga o la tu fa na a fa pela o la fa na o le tua usita ia io o le tua le leia le ai ma se mea Samuelu la fuefua na tonu la. Le ma se mea la vala la fu no fa pe se kafia fu fo se kafia sasa fo. Ia o le si mea pe tumuro tangata pe ki o so me fo le pe vita vale pe sasia como kiki bola sin kama I mele ti sasia. Ia pe u le ia tangata le fale pe o le o Sofia ila ngona mimita. Au ta mai tia mtua le ia fa longo usita a o ala fa o ma I ta mai tia mtua le fia e tu fau pea tamala nai o na yerisa e o nga yerisa o ai le se sasa fori fa pe sasa I tinga ina sasa le o ina fa mala fa mai tu si toita e ta tau ona sasa tamaiti e ia o le te tala noa fo le fa pe o tamaiti hami o le lei ma tau sa fia ma le stai ai sasa le ai ma se mela te au ai o tamaiti ai o ta tau e sasa ia nala e tau ia le yo sao ese le mana yo le o le toi ai a sa mo fo I le ai yo tātou tua mama tua io na taula mai lava o salu lima lava ma laula palapa ia pe se lava le savali ia e ila sa wai tua mai sasa fo le toi whaalongo le vo se la walu o lava ia o sasa ia uia ai sa ora moni fa mauni li ala utala se umata ese umala pe lo amatu tatu mai foi nei tu no palangi tatu tilo foi palangi ma faingola tu fana sasa ai te va ai la nei e sar sasa
ai vai i fai e sa mo le me o fasioti e ta maiti o lato matu. Se singana. A ua fia ni cases fa pe nai ni tunu. Very good Fasioti e point. ta maiti o lato matua. Sa o le. O te le lopo ese case fa pe nai sa mo. Ia te Le winga la na o tala fulele o le me o tu la fono. E a ua sa saina a ua sa sa fa na uni. E le la o tu fau ta maiti. Ni fa sa me ta maiti fasioti ta ma fasioti tina. Sa o le. Pe o le tasi na vaenga wa sawa i te le luma le mai ha o le tupulanga i ia tunu ese mai ia Samoa. Le vaenga lea o le nofo tamaititi ma toi sasa matua. Nofo tamaititi ma whao o lima i matua. O le pe o le tasi leo vaenga. Ua avea lea ma upenga i peto e sili o na whainga tai te tonu o e ka le sia o awa onga. Ma te tonu fo i o me whaitele. I la te nofo lava oi asa vali malta mai te tela i titi mal tupulanga. Asa u lava ua tongi mai lava le apa inu la te nofo e tongi mai lava. Ia utafa. O le si lava e sawele fai mai excuse me. Sa wai aru saoa. Moni ala wha maoni e ara o saunoanga. Ese uma lava. Wha matala o whele i tūle o leo o ngau mata o pule. O leo o yeile mafua anga leo le o le leo sus tai o ista maiti o ista maiti o sus tai. Mate o le... Ia, o le... Pe le manino e a fua mai to tonu o ainga. E a fua mai tonu loto i fale, ia le whalongo o whanau. Ia, ma me o lo tūra i maima o lo tupu. O le tamata upulawa ia o le loa tangata le titi tangata matua. E a mata mai fo i tonu ina. Nā tonu lapa. E a mata mai fo i tonu, a mea maalia la. Whaafewhea lato i ngā urungāli fo i lele. E, fast fuluta māroa, a se fulu mariwa fine. E luas fulu lima fine. Ia, pe tolu se fulu le fafine, a luas fulu fitu ta māroa. Ia, langa le tutu li loa tam ta upu. Ia i loa tangata le titi, tangata matua. Ia, oa o ia pe wa avea le vai i tausanga pāsia lo le tausanga le sfumare vadu. I nei whatangata matua loa. Ai, i la ulava ia vai ia i le mata upu leo le ese o tausanga. E ile taimi o te le whaonga ina le upure whi mai o te talitonu o le vaenga lea. Ai oa ulava ia. E tu ulava ia te ila ua wawhaia le whiriwhiringa. E whiriwhiri lava e la ua ro la ua loto marilie. Ma whiriwhiri e fo i a inga. Ia marilie i la tau. Wa le tele na o le tūlanga leo o maita wina nei i la tonu nei. A tonu fo i eiwo o tu sa mo o le ese senga tele o tausanga. Ia o le laulava tali ei peno whai atu e pule lava ia te i lau. Ona a wha pe whai atu e so manatu i ai. Ne te wa ese lau va ai. Ese fori va ai e le atua. I le whai tau wina o tanga. Ai manea tere fasili. Manea tere fasili. Ia wa isi tangata i aso nei. Ia e lesi tu e whenga tai mo ngari whapea. O le va ai le tu tonu le tupe. Whapea o le lata una o le whapalangi. O suka daddy. Ia wa whape nala o na whai e tamaiti la iti ia matata mātua. Ai pe o le vaenga na ia pe vole tate matau ai le sila whanga le ri. I le vai tausanga. Ia naso manatu ia. Foswani me se uso. I le ale tu. Le tu le ese o tausanga le taus furu tausanga o le tamā o le tamā loa. Urungari. Ia pe sfuma varu tausanga o teine. Ia. Mononto lua. Ia, pese vaenga whingtanga furi a tau lau wa ai. Ia ranga, o le tati tu di loa le upu ia i loa le tangata, hawa tangata matua. Ai a o lola ina no nofo le tolu sfuru tau sanga ma le sfuru waru tau sanga ma le lua sfuru tau sanga. Ia la le ma whaurungani. E va ma. Ia fo, wai mwhai fo ina haru wha perta ma roa ia e ma ai. Whai mai whaalongo me tera titi maua ia tia.
Nā tonu. Whai lasi lawe o le mea na. Nanga o leo ua mahalilie whai matino e tasi. Nā. O lona winga na, ua le whai tau wina ai tau sanga o le matua, ma le tau sanga O la titi. Tau whai si lawe o si vanga na. Aon tau po ai a le tate tulitulia. Whanongo ia O le loa le tangata matua, le tangata le titi, o le si la mea tau. O meo tofi. Ala, ia. Ia peila o watu nei se whaiwhi au se nu. Se mai whaiwhi au a. Sa pefto a toru se furu tau sanga. E latu whea ngai au varu se furu tau sanga. Varu se furu tau sanga o le karesia. A lai peila o le mele ua ngai mai whafo nei. Ta maa mtina. Wala au arta maa awi le whaiwhi au. O le asa usila lau sunga le whaiwhi au, le te alatu lea fito a whasfuro tau sang. A sau le lo matua, ma le toi ina, wala au mai, le wala au mai oe, e wala au mai, ta lo fata maa, ua iei sau, o le asa tātou tilo vangai, e te langona i au tino, ele o sa wala au mai toi ina ia te oe tama, le ua fia i le acknowledgement oe. O le upule na acknowledgement. O le la tona ia wa ai ia i le tūlanga tofi. A wau ia. E mana i lava le wala au pe lava i tilo ta ingua po le whaiwhi au. Ona e au ngā. O le ese seng o le wala au ia ta māmatina. O whaiwhi au uma lava ia o wharupenga. O le la tau lava wala au ina o le tausia ina. O le lafu māmoe, o le atonga luenga tiu te whai tau avelea, o le vaaia, o le lafu māmoe a le atua. A o latu nei la o te lai titi o tau sanga, ia talia ma le whaalo, ono lava latu, whaalo alo. A iai lava le taimi fo i lea peo ne sauno iai, peo te no fo i mo vai i le vālea. E se le matango fio le vālea, ai ta atia pe, e se le tamai i le ainga. Ai tō mai pea u le whaiwhi au. Ona fo le whaiwhi au na wala au e whaiwhi au le no. E le wala au e whata mai le no. So e le sa oro whaalongona se wala au o e se tangata matua. Ua le wala au Samuelu au wala au mai tamā tina. E lava le tu o le tamā mal tina whale ngange te tonu lava i o mawhutanga. E tarawhia ngai. Tarawhia ngai ai. Vase ngai a o le... Whamaile komeni a... Vitawa. O le tamai titi ua ula vale, e ta tau i ai le sasa o ai. Nei ana le mata upula, tau le lea sasa o ai. O lala le to inga sasa o ai. E le tamai titi. Pe sasa fo i lea na le upu, pe sasa i le silipa, po i sasa le salu le mola se o. E nei e tele mana tua vitawa. Nei e tele. Ia wa alista mai titi a sasa tu nei o lai a wa ia lai te mari sasa. E le maua se tonu le lei. Pe ia whate ta inga. Mana ia tele tūlanga lea. O le mata ma talano ma se o tali matua. Na umana o sasa o whai ai. Wa umala o sasa ia te oe. O le ai te tinga ina ila o sasa. A wa tuula unga luenga wha matua. O le whautua e a te oi. E tu sa lava la pe alu e sa umoru le te alu po whea lava i whataunga i lo wolanga. Au te pese atu lava i a te oi. Mana tua lo wolanga. Ai o le wata tau i eri sasa o mana i a tele, very deep. Mana i a tele. E le leila le sasa fole le mātua la, le lei nofo male awa inga. Ai o le sasa la le... O le fesili la. O le a la le mea e ta ure sasa o ai. Na, a fole a na le, me sasa o ai. Pe sili a u le, ma le tele le manatu. It's a very deep theology, whane pe a tatua vai e upule o le sasa. Pe e mana ia ia te u le... Ai foi lai upu ia lua. A o, ma le a o ai. O faisi umi o tu ura por kala me masani. Sila i una e lua. E se senga. E le mawhaina e sasaina tamai titi
Eli ma o. o. O le o beforehand. O le mea, o le tama au le whaia le mea. Sa wari ia rana sa waringa e li loa tamatiti stai. O le sasala, e o mai whaatasi ma le o inga. Ia. Ua o ai tamatiti. Ina ua le loa le mea na o ai. O le kalama, le tāua na le lona winga, e mua le o onga. Ai whato a tupu lava le o inga. Ina ua le loa sa vali le o onga. Mana ia na. Se lau pasene. Le tāua na o le mena. O le si ala to inga o inga. O tamaiti ala iti. E ta tauna wha maini le pao. E ta tauna wha maini. Ia pio le sasaren sasai tātou ia so. E sasare salu. E te ilore me marie. E se furu walu ane o tausanga. E te ata de sasatu e. A waonga. E lem whaina. O tātou la iti mai ai le varu iwa se furu. E makua i o ka wha aku a ka kirikiro aku le sasa ko le asema. Se fulu walua e o tausanga. E ka ke aka i le maukofu la sau mana lo makua. Tate api se wanu e fue mea kai ka tata esa. Wa sui le. O le taimira na. O le sasa lo i upumatala. Nā tonu lapa. Sasa lo i le o inga. A oa i le upumatala. Saole. Ai mai ar tamatiti la titi. Langa ese le meo le. Ese a ia pio no fai atu lau sunga. Ese ma tua ma latu. Io e whainga o latu whanau. Saole. Pio lau nā tilo. Ele ma whaina nau si tai ma le leil tamatiti le waha ma matua. Ai furi ai matua fu e matua fu. O le nā lai lo le wha vare valea o le matua. Nā tonu lapa. Pio le maua mai. Le maua. O ili si nei la loifo. Ia, whamai alo isa wha mausili. Nā o lava tātou o la iti e mātua. Lea whaia fo i tātou whanau. Ese taimi o le nei tupulanga o la i tātou whanau. Sasa pe a tau. Ai le se training camp. Sasa fua lava. Man whaalora lava. Mai la sasa fua lava. Te awa sasa. E le ma whaina tātou no nofo a o fia sasa i ana matua sasa. E le whawat valea le mea. Melanga tau le Charles Pius. Ai ala la ona sasa tamatiti. Ina ua le whaatonu la. I o whai atu o le tuinga eichi le lalo le tolu, le valu, iwa, se fulu. I o tamana e la atu i se vai. I pe la atu po le aseme. Ai o me lo la tatu o ke ale kiki le tin. O me tatu le tin. I o tama fefeu la ka manga. E le whaingo fie ia le whenga. E pia na uwhai atu. E mo ia o na fue tatu sa moe nao na po. Ai le itu la i maini me onga whapea o le whasanga tu matua. Ta fasi la tu whanau. Le peila o mele i ele sa utonga i nei atu nu. Ua awe le sa utonga i ta maiti e awane i pa ia le meo le sasa. Ia alo lua tamatiti whasanga melo whana tama, whana tina. Ua fia ni cases whapena i Amerika. Sa o le lei. So le mea lana tamatiti. Mānaia. Very, very valid point finally. E se le matau tia le mānaia. O le, e sa ola whitalenga, lau saunoanga. Mānaia i o le vai i le prokalamere nei. Le sa ola tonga o tamaiti o lo iai. A iei fo le tasi o prokalame, fo i leo o lo i sauai tua whapea o le parenting mātua. Le lai o wauia, e ese le mānaia o le vai mātua Samoa. E maua lava i mātua Samoa le parenting. Le mawhainga ese mai le lātou au onga whaamatua. O le si vaenga o le tūpālangi. Ia, e moni o la tausi fo i lātou. Ai ua le tele. O vitamin nei. A whaapena ua mola mai le tamai titi atu nuu nei se tulo. Tato aile atu nuu fo i salsasa. O whela o iei le mātua sa te tau o na whaatono tonu le tamai titi. Ilo na tupu ai. Moala utala mo ila wela tunu le nei Amerika. Te leo whai tio.
ai se tatu wā ai ai le se senga o tamaiti malo lato o langa. O risi tamaiti te whanau mai, o re tale nia ia, le football, le basketball, ai ira o ngā mātua. Lai a oha o e mātua, ma oha i le wha tonu le a risi tamaiti e whanau mai, e le se awa onga fo i le a mātua ia te ia. Na vaila le ata i te tonu a mo o mai wa whaapolo fesa leo langa i ta alonga. Mai lai mei e te tupu. Ia. O tangata e pito sili na tā ua ma va ai ere tō tere tupu langa. Ia ai mawai fua. Ia. O lai whio i ma whana i te tonu a malai ta alo ai. Taru ai. Mone lawa mtalanga. Ia. Le vai taimi lawa leo lai titi. Misi mai nale te leo le vaenga leo. I lawa ina. Na te moli mawai fo i nei Amerika. La sau. E leni mata upu whaingo fie. Ne mata upu ta te tara noa ai. A pe o le ona o lau mata upu, le upu nana tara noa i ai. Ia. Mena lei ona u fia u ia i le vaenga lea. E le mawhai ona o waru ese au ma le a foi. Ma lo upbringing. Ma wola mai ai. O le matua whalea o ngā pauala le mea ute avea i lau whanau. E wha matala i ai i lau whanau le struggle. No u sawai. E le mawhai o na whape toi go through ai lau whanau i le struggle na struggle mai ai. E se le taimi. O le fuata malo na lou, o le lou fo i malo na fuata. Le fo ila ua whai grandchildren. O le mea pauara le ngā rua ngā le matua. E wha tonu ua mati ia lau whanau. E wha lei au tu whanau, mai wha lei tamaiti. Ia i lo a ia le me e te tau i re sasa. Io e. O lo ule nā te tonunga. O te tatonua u ire na ele o le sasa fu le lo fa i lo ita o lo mimita i stangata ai sasa e umarona sasa ena e fai no le i tamiti o lo mena sasa i o fa lo i ai ma o se so ire to e fai ele ngai o pe fa so no matua te lo e o le fai fo le to nga sasa fu le lo talatama ia bo le si to nga sasa o le foi ia pe e mana o e tau wala na tama ilisi e na le sa o la ia e ala na sa sai le upuna me ta o fa tonu fo lau ia e fa tonu ai le a tala noa tu tamititi mo mua lua tolu o le winga o le mea la wana o la e le o lona winga e le au ngala i e tau tala tamitira tolu fa lima o tala noa i ai e lona winga le ala fai mai le wa tau rola i le sasa Tau sasa. La tu la sasa tasi ala sasa un nei rola la i le ila sa o tamai titi le e fetau i le sasa e pe ona ufai atu o wa ia e le fa pe o tamai titi le mausitai ai sasa soli Sa o e fa vale ala le mena ila u titi ma nei se lau pasende e se le ma nei o le tato va ai le mata o puli ni sa le whainga taia a iei lewa le tūlanga fuire a tātou i mātua o le telo teimi. Ia tūmau pe tātou mātua iei le vainga wha le mātua. Ma nei a pere wha tonu wholau o le tupu wae o le whanau o le rumanai. Io e tama whai pe lava tātou e whainga tā ia o tupu langa i laro langi vai taule nei. O le e o lo i lātou le se fulu ma le tonu, ma le se fulu ma le limo tausanga. O le whainga tāi o le tupulanga lea, me le tau le peer pressure. O le tama le oro i le vaenga lea, na vai lewa ese fo i le alua le aunga tupulanga le nā o le alua, o le sawa ia. E tale mea e le malamalama i hele tō telo mātua i le o langa o tupulanga nei. Ia wa e vaaine i hela i le tupu a e o la tawolanga. Ia, e maua le olanga fo le fa le popole le popole se mea fa le ke ala vai se mea e o istamaiti mo vai e fo ila to ia le olanga ai vai fo le manatu ta to le nei so fe mai fa alongo ie matutua
mai vai, mai heat off, mai whaalongo. Whaalongo e mātua. E whaalongo ro tātou i e mātutua na mua i malai. Yeah. Mā nei e wholo ato lo tātou taunu i malai. E ase, tasa whaaponga nai te. Mele e se tā ua i o le upu lea langa i le manu lama i pālangi le upu lea sa mua ta o le vā. Vi-a vā. O le vā whea ngai o tā ua. Ia i loa tausi le... Mena no ata ia i le afo i le mea lea ua sau nei le afo i le... Le afo i le tau le uparangi le distancing. O le social distancing. Io e. Le ua mai nei le... Ia, tausi le vā. Tausi le vā lea le ono... Le ono futu. Ai te loa, e whapena uma lava le winga o le upu lea. O le tausi le vā. Ia tātou loa le vā... O le vā o tā usa muen. O te matua ia te oi. O te matua. Whaisi te reo tausanga o te matua ia te oi. O a ura, o lea o ao. O oe, o le whaiwhi au. E se lata ua le mea lea. I tofinga. Whaina si maua lunga o le tairo o oe. O au, o lea o ao. O oe, o lea a. So e ma whai au na tā tiru tiro le whiawata i lea. Tā noia i le a foi. Ai le whapea lai ma whai o na velo tofi whaiwhi au. Me pe te sa wai te le lor ta vale na tonu lava e le ma fai foi la no matua i tausanga o te le lo ai le ta va o oe o fai fia o ule e vai e serta o mea e mo o mia e o tatu tangata le anga o le mea le na o me ai tatu vai foi dei upu ia o te whangatina o le o ma le o ai ese upu na e lua e le tutusa e le ngata ese le taimi e whai ele au au. Ese fo le taimi whai ele au au. O le o ale mea e loa loa tamaititi ai. Au au. Ai loa tamaititi ma sa ati mei tono le whale. O ai loa. Waira na ua wale to ia o ala. Ai o ai loa tamaititi. Io e whaasanga le lima ia po le lima. Po le lima ia mai. Toi whawhanga tu le spuni le lima. So o mea umai o tatunga ngana langa e tatau ono tatu manino. O na manino lo la i o le iloa e tangata matua. Io e whaapale pale. Vai lai upa. E whaapale pale le tangata matua. Ai awa le tangata le titi. Ma naia. Ma na mauailu le file mua. Io e. So le. Ia malo ono o le tātaimi. Ia o le le nasa moro o tō whaafonga mai pēr i la o tō malua whale, ia o whia lava ro e whaatasi mai le neitu la, ia o re prokalame lava i le whanau, ai au ngā umalava mo i tātou. Ia e au ngā whoilea ia maua ai o le a lava sina, se mea lava o maua le nei le sona, ia e au ngā whoi mo tamaiti. Ia vi ia le alofa mareanga le reo le tua, ia e au ngā whoi ia te au ia, ma o whoi whaafsoa e masi o uso, ia whaafitaitu le e pasua. E au ngā fo i whale au ngā umalava me oma. Ai mā nei ia e whapale pale, ia ma wha au ngā fo i a wāle lumanai. Ia ore taimile nei ia ua se furu ma le 8 minute te i nei le tula e hiva. O le afo iwa, afo le iwa le a whapea o le a malo loa, i tatu porkalame lea. Ai tā pena i le porkalame o le tula se fulu. Ma le tamaita i pese la wilo o Marina Davis. E tālo toi lau topa ia ma le mamalu ia toi mafuta mai, ia ma wala au ia wo e ma futa mai le tatu pokalame i le se fulu i le afiafi nei lava. O le atala no ni ai nisi fu i o mata opo maa neia i to tono a inga i le fese sea i maritotu mai fatasi o tono a inga. O le maa neia o le mata opo le aune e misia i a tātou ia fai mai so manatu wala au mai po le ase manatu ia te oe fasoa mai fo lunga komeni ia ma fai tawina atu ma tala no iai. Ia o le taimile nei o nale upo le Tuavao mai mo tātou le nei aso, maua le mai a whata otolo ma tā upu mua, aore whai upo e valus fumaleiva a maua le taimi, ia whai tau o lau tusi. Na whiriwhiri e leo whai upo e valu e whapea, lo watali ie, whaalongo mai ia i le o atu a lau tamā. Aua foi e te tū lafua i na upu a lau tina. Matango fiene o upu nei. Whamailo le manatu mo i tātou le nei aso ua sila fia e mātua le whaingatā o ala tō whanau i le tupu ae i lea aso
ma le aso i le lātou vaitau. Ai masi lea pe a avea i lātou matupulanga talavou. Mai o le popole o le mātua, ina ia awa ne isasi le savani ala na tama i lunga o le ala, e tu sai ma le awa onga, ma le tu la fono o le savali o le whalongo. O lo iaila le manato talavou e whapea, e sili lo lātou i loa nai lo mātua, a tonu e sao, ai se fo i le manatu. Wa manatu i fo lava le tamaititi e lo na iei loa. Ai ngalo i a te ia, e iai o le tangata e matua atu i a te ia. E iai o se muanga ngana le tunu o seina e whapea. E te lea o masima na ai, nai lo le ai o la ualaisa. Na te lea o masima na ai, nai lo le ai o la ualaisa. O le ale winga, e tele le sila fia o mātua o whatu saina le i le masima. Nai lo le whanau whe mai ua mua i lātou ai o le leisa. Malo lātou leiloa. E sili fo i la leiloa e le tamaititi i e mātutua. A lea fo i se awa inga se tasi matua, ma e wa mātutua i le whanawiti. E ele taimi fe mai e whawhisoa i le ta māmaritina. E se la ua lava tara noanga whaale urungali. E a o ma toi whau tua, ma toi whaapale ai o le ta māmaritina. I le alofa i le vaai i le whanau. A le upu lava i le tuspa ia e manino lava. Whai mai, o le ita i le poto, o le vale lea i le sila whanga le tua. E pei ora ta ua e salamo e suma whailo na whai upu mua. E le mawhai e tātou ta maiti o nai loa le ala. Pe a le maua mai e tā ua le awa onga mai o tā ua mātua. A oa o lava tātou i o tātou mātua. O pipi i pe lava o talinga i lau whaalongo. E le o lau vaai e fo i e tā ua ta maititi to tono lau ainga. E reo lau wa ai e fōi a vele ma mea pui ata e te maua o mai o tanga ese o awa onga ma le awa inga mātua te tonu i lo tā ua tupu ai. O lo iai lava le nau ta inga e whiwawai ai le ta māmaritina. A vai lava i la ua le tūlanga i le awa onga te tonu o le ainga. Se ainga i nā fia. E ola mai fo i le whanau e usi ta. E moni, e ai lava le tasi o le tamaititi e whaatalinga tuli. Ai tau mawhai bea lava le tamā. Ina ia muli lava i le ao o ana upu, mai loa lona tina. Whe mai ale uma o upu ona toe au mai lo le tamaititi to tonu i le awa inga whasamoa, a mata atu lona toe whaavai i whaingo whiau. Whe mai e whaatonu i le whiau, e whaape whea ona te wolo moenga. Whaape whea ona tā pena mo le aonga. O mea umanei, whamai o le ngāruwena piko sili lena tā ua i te tonu, o le o langa o le tina. E fia le ai atu lana tama, ua hata mai i awa inga, ma awa onga. I le sila fia, e le tutusa i umata maiti le lei o le whaalongo. E le tutu sa i umata maiti le o le vaai. O le si tamaititi le fefe. O le si tamaititi le toa. Loto tele. Ai a nofu ma mafofau. O le tupu langa ne. O le ngata i le sawa. Ai whaalonga tāla lātou whaalonga. E tau waso lava lo lātou pupula mai i o lātou mata. Mai o le vaenga lea tātou te sava vali mai te tonu wha le mātua. Toi eli le wha vai o le rofa. Upu ti mai. Tausi o le whanau. E leo le leo o e matua e tā ua lea i leo langa o le tamaititi. E moni. Au se tamaititi fo i nā usi tai.
ai whatau no wina le leo o le tamā po le tina. E leo le leo ea leo o le matua. E ilio e le tamaititi o nava. E malama e fo le tamaititi ilo na olanga. Mai o le fautuanga le lei. E ui lava ina le ulu fale ili mafau fau o le tamaititi le nātaimi. Ai a wha manatu pe lava. E alu aso sau aso. Maua e le tamaititi. Le a ano le awa onga. Ma le awa o atu. A matua. In this age, information and knowledge is plentiful. But wisdom, it's good. Wisdom means far more than simply knowing a lot. It is a basic attitude that affects every aspect of life. The foundation of knowledge is to fear the Lord, to honor and to respect God, to live in awe with His power. Listen and obey to your parents. Allowing your parents' words to soak into your spirit. Teaching is not foolish. It's the greatest gift any youth or young people today receive from their parents. You might be asking what faith is all about. Let me tell you this. Faith in God moves mountains in your life. Might not be now, but in the long run, you will understand every single parables your mom and your dad taught you in this life. Understanding how to control your attitude. Your attitude will speak a lot louder than your actions, and your actions will define of who you are. Perhaps we must not neglect the teaching of mom and dads. Young people today, I'm not pointing you to the way you're supposed to go, but I'm directing you to the thoughts of the scriptures and the loving of mom and dad. Not only from home, aunties and uncles, cousins, and brothers and sisters. Our actions speak a lot louder than our words. Why? Because we neglect the teaching of the words of mom and dad. We decided our own action is fit well with our lives. Maybe so, but not quite the way you're supposed to go. Children should learn from their parents, and parents have their morals that they will teach their children every single priority is observed for their kids. That's love. If parents prohibit every single lot in the house or any single thing in the house you're not supposed to touch, for example, better not get caught with your hand in a cookie jar. Take that advice. That's a respect for mom and dad. Let them see you reverence in God. Let them see your spirit rejoice in God and for what God has done for you. Today is not too late to go back to mom and dad and say sorry for being young, but I need to hear you more and watch what mom and dad can do. Things can change in a second if you do that. May God bless you. And thank you for tuning in tonight. In Jesus' mighty name, amen. And don't forget, 10 o'clock tonight, come back and listen to the only Marina Davis who are joining us tonight. In our next 30 minutes, we'll be live again. May God bless you all. Young people, good luck. Stay in school. Stay faithfully. May God bless. Good night. O lea tātou ona whai o le tala. Ta māpa i ai o le nei tūlā. Wa mai ala mātou nei tau mwhainga. Whaafutai loa ngā lofa i lo mafuta mai. Whamanuia le tupulanga sa moa ma mātua o mātua fōi mai e mātutua. Whamanuia le lalulangi a toa ta mā. I loa ngā lofa siri siri se. A veo le nei por kalame whai ma vai ulu.
I te tonu, I no lato nei loto. Neli I e wha matala loto la ua fio a wa I le ngang. E pei o lo walofa ma lo wanga lele. Ia vi ia o e wha lava. Amen. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. It seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. Fa